Na području opštine Banovići u selu Čubrići živi Ibrahim Lačić, otac troje djece i radnik na površinskom kopu rudnika Mrkog uglja Banović. On ima 51 godinu, a posljednjih 36 praktikuje i razvio jedan neobičan hobi. Svoju umjetničku nastrojenost on realizuje makazama, odnosno šišanje za njega nije puko skraćivanje kose, već djelatnost koje se pridaje veliki značaj i posvećuje naročita pažnja. Moj misli da ja ovo radim samo sa umjetničke strane. Ne radim ja samo da to šišam. Da. Jer ima ljudi koji to radi samo pare važne. U šišanju. Ja unosim svoju umjetnost u šišanju. Pored ovog on se bavi slikanjem, ali ovaj vid primijenjene umjetnosti nema veći značaj od šišanja, jer kako kaže to je isto. Jer ako loše radiš sliku, tako i loše još šišaš. Isto. Jer mi smo bića, da kažem, lijepa bića. Svaki posao. Tako radim, ja srcem i dušom radim. Pri tome on nije izbirljiv i sretan je kada može drugima izaći u susret. Na što god naiđem u šišam, i žensko i muško i sve. I djecu sve. Jer znam ja i ženske frizure rad, znam ja sve. Moje samo da ušišam, ništa više. Šiša on mene uvijek, kako sam imala došla za njega i šišao ko ovako imao, neko moja žena pripavio šišao. On šišao, zadovoljna sam. Svoji djece šišao uvijek i tako. Ovdje je ošišao masu naroda, ja ne znam koga, da je koga ispustio, meni se čini da nije ošišao. Mene je nekoliko put se tiče toga šišanja, normalno smo svi zadovoljni. I on to vidi se da radi iz nekog zadovoljstva, ne iz neke računice. S njim smo svi zadovoljni, jako je dobar, uslužan. Nikad nam ne gleda neku naplatu, ako neki mu dinar damo, ali nije za naplatu, da je interesovan uopšte. Pa skoro nije se nikad. Jedino ako ko pruži, ako ne pruži, nikom ništa. Eto. A ja da tijela nisam nikad zatijela. Što sam bio, što sam šišao sam. Toliko dana, 10, neko 12, neka 20, kako kada. Ja odem dole u policiju. Ja hoću naći da oni iziđu, da budu fino, lijepo i svi sređeni. Da kažem, sa umjetničke strane da budu. Jer ja kad tebe šišem, mora da ti pristaje naš. Predanost ovom hobiju proistekla je iz osjećaja ljubavi prema ljudima. Volim svoj narod, hoću da fino svako izgleda, eto to. Da ne bude takav čupav, da ne ide svak. Da bude slika. Nije sam nikad gledao na para će biti, svega će biti, samo nas neće biti. Ibrahimu Lačiću šišanje je samo način da se izrazi, da bude sa ljudima i uzgred učini njihove frizure urednijim.